conference is being hosted in collaboration with Namibia Investment Promotion and Development Board, NIPDB. So the business conference is basically about bringing in all the corporate as well as the SME vendors in one space. And we speak about the ocean, we speak about the energy sector, we speak about the development, the socio-economic development of Ludretz. There will be networking opportunities as well. Ek is hier saam met 'n delegasie, ek en my kollegas Hasselt Links en Mr. Mfusi. Ja, ons is hier by die Crayfish Festival, maar ons het nou net klaar gemaak by besigheidsforum wat plaasgevind het. Dit was baie goed geweest. Baie verskillende maatskappye, maar iets wat vir my baie opvallend was Namibian besighede van hulle wat ook wil uitbrei na Suid-Afrika toe. En vir my was baie opvallend om te sien dat die twee lande se besighede met mekaar by mekaar kom en natuurlik voel ons ook baie welkom hier in Ludretz. Die mense hier is so vriendelik, gasvrye mense. Dis wonderlik. My liggaam is moeg. Want is net is lekker entertainment en het is lekker interactions met die mooie en prachtige mense van Namibië en ook anders wat van Suid-Afrika is, wat ook hier is, wat ons mekaar ontmoet en so. Dat is die lekkerste ding op aarde. En ek sal regtig waar mense uitnooi om elke jaar na hierdie feeste te kom.